Pemirsa ngeranjing ring masa panen penguntat bulan April warsane mangkin ring Kabupaten Jembrana. Keuningin harga adol gabah ring petani tedun saihang sarang sedurung nyane pitung tali tedun dados 5 tali rupiah kilo. Duani ngasapunika petani ngaptiang harga nyane sida patah sekadi sedurung nyane utawi nenten wenten penedunana. Silitunggil petani ketut lantre 6 dasa warsa ring subak lanyah mendoyo sani mupu ring panguntat ukune lintang padi sani ketandur ring jimbar lahan seket are mepengarke sawetara 5 tali rupiah kilo. Harga inucap tedun sayang sarang sadurung nyane pitung tali rupiah kilo. Harga gabah inucap do pisan binanyane sareng harga beras ring pasaran di tepengan mangkin sani kantun langkungan 12 tali rupiah kilogram. Pekang indik harga adol gabah hasil panen kalai mangkin taler kawedar oleh petani lianan ring Kepusari Mendoyo Gusti Putu Dindia seket pat warse. Sani mangkin sampun ngeranjing masan mupu nanging harga gabah kauningin ring sor pengarga beras. Harga beras hidau munggah kantos 14 tali rupiah kilogram. Nanging gabah wantah katumbas 5 tali rupiah kilo ring lapangan. Ketua Perkumpulan Penggilingan dan Pengusaha Beras Perpadi Jembrana Iputu Sentana Mausang, para pengusaha numbas padi saking sodagar anutin harga pasar. Rawe mangkin saking penggilingan katime ring gudang sawetara 5 tali 700 kantos 5 tali 800 rupiah a kilogram. Nenten wenten varietas sani kabuatang kuentenan gabah nyane becik. Akehan gabah soroh lokal sadurung nyane argan nyane nanin munggah ring pitung tali rupiah kilo santukan dawak punike mewah ngeruruh gabah harga sani tedun dados 5 tali memargi ngawit auku ungkuran sinarengan ring pengrau masan mupu ring Jembrana pamakas ring beras saking pengusaha taler sampun tedun inggih punike 12 tali rupiah kilo pai ketandane wantah nganutin harga pasar. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.